igitondo cyiza kubateza amatwi Touch Radio. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda mugiye kugezwaho nanjye ni umugabo Jean Claude, ariko kuri mikoro sinijyenyene kuko ndi kumwe na mugenzi wanjye Sezerano Beni. Yego mane yakoze Olivier ari ku buhanga bw'ibyuma, naho umuhoza Titi Thierry ari kureba imigendekere y'aya makuru. Dore zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu aza kwibandaho. Amakuru yacu tuyahera hano mu Rwanda, tubabwire ko u Rwanda rwamenyesheje Amerika ko yarengereye ishinja ry'ingabo zarwo mu kwica impunzi. Tukiri hano mu Rwanda kandi turaza kubabwira ko umuyobozi muri polisi akurikiranyweho gukora jenoside. Andi makuru n'andi tutababwiye ni mu kanya gato tukaza tuyabaramburira. Yego reka amakuru yacu tuyahere kuri no nkuru ivuga ko u Rwanda rwamenyesheje Amerika ko yarengereye ishinja ry'ingabo zarwo mu kwica impunzi. Guverinoma y'u Rwanda yanyomoje Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashinje ingabo zarwo kurasa ku baturage bavuye mu byago mu nkengero y'umujyi wa Goma mu gihe nta perereza rigenga rirakorwa. U Rwanda rwagaragaje ko Amerika yarengereye cyane beshyera ingabo zarwo mu gihe imiryango mpuzamahanga imaze igihe igaragaza ko ingabo za Congo FARDC ku bufatanye n'iz'u Burundi zashyize imbunda ziremereye hafi y'aho abaturage bahungiye. Ibintu byagaragaraga ko byanze bikunze bizagira ingaruka ku mutekano. Iraswa ry'iyi nkambi ryabaye nyuma y'aho FARDC ishyize intwaro zikomeye hagati ku nkambi yuzuyemo impunzi, ikintu cyamaganywe n'imiryango irimo abaganga batagira umupaka. Reka dukomeze amakuru yacu kuri iyi nkuru ivuga ko mu karere ka Nyanza umuyobozi muri polisi akurikiranyweho gukora jenoside. Inkuru irambuye na Sezerano Beni. Amakuru agera ku Museke aravuga ko umuyobozi wa polisi mu karere ka Nyanza yatawe muri yombi akekwaho gukora jenoside yakorewe abatutsi 1994. Amakuru avuga ko CP Eugene Musonera wari uyoboye polisi mu karere ka Nyanza ko yatawe muri yombi mu mpera za Mata 2024. CP Musonera akekwaho ko yaba yarakoze jenoside yakorewe abatutsi 1994. Musonera ubusanzwe avuka mu mudugudu wa Rugarama mu kagari ka Rwesero mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza. Ibyaha akekwaho bikekwa ko yaba yarabikoreye mu karere ka Nyanza. Reka amakuru yacu tuyakomereze n'ubundi hano mu Rwanda, tubabwire ko Nyarugenge imodoka yari itwaye abanyeshuri b'incuke yakoze impanuka. Inkuru irambuye na mugenzi wanjye Muzungu. Yego, mbere yuko dukomeza ino nkuru yacu reka twibutse abantu bari muri refectoire yuko table ya 7 ndetse n'8 ari byo biribuze kudukorera isuku mu kanya barangije kunywa igikoma. Yego, reka dukomeze kuri no nkuru ivuga ko imodoka yari itwaye abanyeshuri b'ishuke bo ku ishuri rya Saint Nicolas riherereye mu mujyi wa Kigali Nyamirambo yakoze impanuka, abagera kuri 7 barakomereka. Impanuka bivuga ko yari iteye ubwoba yabereye ahazwi nko mu mutwe ku mutwe w'umurenge wa Gitega akarere ka Nyarugenge. Imodoka yari itwaye abanyeshuri yarenze umuhanda igwa mu ngo z'abaturage, hakomeretsemo abana 7 muri iyi modoka ariko nabo bitari cyane, bajyanwa CHUK abandi barataha. Polisi ibinyujije kuri X yagize iti polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda ryatabaye abakomeretse bagejeje kwa muganga barimo kwitabwaho. Reka amakuru yacu tuyakomeze kuri no nkuru ivuga ko umugaba mukuru w'ingabo za Senegal ari mu Rwanda. Inkuru irambuye na Sezerano Beni.
umugaba mukuru w'ingabo za Senegal General Mbaye Sije hamwe n'itsinda bari kumwe kuri uyu wa mbere tariki ya 6 Gicurasi 2024 basuye u Rwanda bakirwa na mugenzi wabo General Mubaraka Muganga. Iri tsinda ryagiranye ibiganiro na Minisitiri w'Ingabo w'u Rwanda Juvenal Marizamunda rigaragarizwa urugendo rwo kwiyubaka kw'ingabo z'u Rwanda RDF n'ibibazo biri mu karere. Aganira n'itangazamakuru General Mbaye yavuze ko uru rugendo ruri muri gahunda z'umubano mwiza n'ubufatanye bisanzwe hagati y'u Rwanda na Senegal. Reka n'undi amakuru yacu tuyakomereza hanze y'u Rwanda, tubabwire ko Bujumbura hatewe grenade zikomeretsa abaturage. Inkuru irambuye na mugenzi wanjye Muzungu. Abantu 7 mu mujyi wa Bujumbura bakomerekejwe na grenade zatewe mu Kamenge muri komine ntahangwa mu mujyi wa Bujumbura. Ubutegetsi bwakozwe mu kwabo guhiga abagizi ba nabi bakoze icyo gikorwa. Izi grenade zatewe kuri iki cyumweru mu tubari ubwo abantu bafataga ibyo kunywa abandi bihereza amafunguro. Abateye izi grenade bigaragara ko bari biteguranye n'utubari tubiri hatewemo byabereye amasaha amwe. Amakuru avuga ko grenade imwe yaturitse igakomeretsa bikomeye abagera kuri 2 mu gihe 5 bo bakomeretse byoherejwe. Reka dukomeze tukiri mu mahanga tubabwire ko SADC yateguje kugaba ibitero ku nyeshyamba za M23. Inkuru irambuye na Sezerano Deni. Umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo ufite ingabo ziri mu burasirazuba bwa Kongo wateguje kugaba ibitero ku nyeshyamba za M23 cyangwa se M23 ishinjwa kwica abasivile. Itangazo rya SADC yasohoye ivuga ko yamagana igitero cyagabwe na M23 ku baturage bahunze intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Amabombe yaguye ku nkambi ya Mugunga ku wa 5 yahitanye abaturage b'abasivile 16 hakomereka abandi 30 nk'uko SADC ibivuga. SADC ivuga ko yamaganye icyo gitero cyakozwe ku nkambi ya Mugunga, ikavuga ko cyagize ingaruka ku baturage biganjemo abagore n'abana. Uyu muryango uvuga ko kurasa ku basivile ari ukwica amategeko mpuzamahanga agenga kiremwa muntu n'amahame yacyo. Reka n'undi amakuru yacu tuyakomereza muri Uganda, tubabwire ko Uganda na DRC Congo byaganiriye ku bikorwa bya gisirikare bihuriyemo. Inkuru irambuye na mugenzi wanjye Muzungu. Umugaba w'ingabo mukuru w'ingabo za Uganda General Mahozi Kainerugaba yagiranye ibiganiro na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo General Christian Tsiwewe Songesa. Ibiganiro byabo byabereye mu gace ko muri Kongo kegereye urubibi rwa Uganda ahitwa Kasine. Mu byo baganiriye harimo ibikorwa bya gisirikare ibihugu byombi bihuriyeho byo kurwanya ibyihebe byo mu mutwe wa AFD byitwa Operation Shuja. Ibikorwa byumvikanyeho hagati ya Uganda na RDC Congo mu mwaka wa 2021 bigamije kurwanya umutwe wa Allied Democratic Forces ukorera mu Kivu ya ruguru. Amakuru yacu reka dukomeze mu gisaka cya siporo na mugenzi wacu Olivier. Mwaramutse. Olivier, muri siporo byifashe bite? Muri siporo ibintu ni byiza cyane hano i Kigali mu Rwanda nyuma y'imyaka myinshi bita Jimmy Gatete adakandagira ku butaka bw'inaha mu Rwanda yaje kuba agaruka kurusura azanywe n'icyitwa Kigali Universal. Iki ni igikorwa cya Coach Gael usanzwe ufite n'ikipe muri basket. Mu yandi makuru kandi y'imikino hano mu Rwanda shampiyona iri gusozwa, umukino wa nyuma uzagira uruhare mu zimanuka uzahuza ikipe bita Etoile de l'Est n'ikipe ya Bugesera. Gusa rutahizamu wa Bugesera ntago azakina uyu mukino wa nyuma. Bihamarirwe menshi cyane aho bita Victor Mboma kuzaba top scorer wa shampiyona y'u Rwanda. Ubwo kandi tukiri mu kizamuka mu cyiciro cya kabiri, ikipe ya Rutsiro Intare ndetse n'ikipe ya Vision
utibagiwe kandi ikipe bita Espoir nizo zizakina playoff yo gushakamo ebyiri zazamuka mu cyiciro cya mbere umwaka w'imikino utaha. Twihuse cyane tujye mu gihugu cy'Ubwongereza hakinwaga umukino wa Premier League wahuzaga ikipe ya Crystal Palace n'ikipe ya Manchester United. Umukino wagaragayemo tekinoloji nshya ku musifuzi wambaye kamera ifatanye na mikoro imuhuza n'abandi basifuzi bari kuganira. N'umukino waje kurangira Manchester itsinzwe ibitego 4-0, ndetse kandi Manchester itangira kugenda ibura amahirwe make yo kuzakina Europa League mu gihe cya Premier League byamaze kuba inzozi. Ubwo kandi Manchester ku cyumweru irakira kipe ya Arsenal Old Trafford. Tudatinze cyane reka dusoreze ahangaha. Bayita UEFA Champions League ni irushanwa rihuza abagabo bihanganye bifite amateka bifite ibyo byagezeho mu bihugu byabo. Kuri uno munsi Paris Saint-Germain Parc des Princes iraza kwakira Borussia Dortmund mu mukino wa mbere warangiye ari igitego kimwe cya Dortmund mu rugo. Baraza kuba bakiriye rero abahungu bambara umuhondo n'umukara ari Parc des Princes ku munsi w'ejo. Real Madrid Santiago Bernabeu